lenki kenga gemu octobre kason tamundo segunga sino wujunu fili tampile aro fillo kunni nero mama ne wakati sonu konga aro sonu kankamu kanu ko beno go teren kana wakati ke dimasu na butu jamane ke no gonde madina no ko keso o tagare ke wakati tabaro wen go kitungere onaru kun kinyanda ga jawere o taga bismillah. Malindo lagine minisirunu inyi menye yugoyi mali minisirunu benu ga giri baka yere kati lagine awo soro tammi aro fo baka minisirunu ku yumanka ko ngani serebe maga kenne ministri be jon ko intengo malindo jamanu naga finu ya ga bagandenga kengani Abdoulaye Diopuya daga imana ngani kebe kenne golinyalle mago kapale mago tagale mago kendo finu benu go jamanu ku filiro menaga kudo na potala kafukunga daru golle ke ganyeme birambe ikinye jamane nyimankenga ke ganyi jama ilagne jamane nyimankenga igara golle be nunya igage muku benuri kudo na kenya nyaare mo ko ilagne jamane nyimankenda kenga ni ko igage mu fi benuri kenga ni ko finu tameme igawtinu kubera akorno igari kitibatelo kubenuya iraga kunkinyandi lagine jamani makenga walya kenga wo ira kawandi na yimbelo gunendi geli ko idangenteke ke pakirla ga wuti mogobe kenni non kanda gumu serubenu jonko entongo ji ado gunen kibarenga kundo non tagale mo nyume kenga ni debron ko nyume gara menye bero tari bawo na yimbelo gunendi akasara ankora mogosiri kenyan sigi ira hakrila ke wutu kudo na yimbiro e na ke nsigindi sere angana kitenga na rage ke firi angana kebe kita ande ken ko karalanu benu go Tombouctou do inorendi kudo na kun filangirindi kamparandanga nugo ko rakebe ko kenni na liti arabun kanen karangenga na ken kafo karankitunga nonga kendo yugundo yagaru na kun baga meri karalanu nga na yagaru na kun ari dura na yugu na kun kaun wari idura Benin, Burkina Faso, Kodouara, Ghana, do Togo na kafi Malindo, Nigeria ku jamanu sura menye akara kengani Ghana torin jamanenga daru novembre kasoke tamundo nyeru kudo na fera kutu igara wo kemperanga danga nuku gajana mogobe daru ku debu fili kunga kengani kalako ado kalana mankangen giri debu ku fili do menaga debu ku yumeo yanfoli la bangenye iga ware me dikebe kenni kan bugura yugo yayi anya mankan kore surukura me naga bawo gajanyo ki gabe kenyu maga nonga soru benu ga o baka kalako ko kalako debirunko kun jagundiranu ari kanu do imublinu yugonu ira yimbe lokunga na yugonu bi sergabe nyonkin to gari yugonu ka kunjore ona buguti kibarenga di Senegali mbangenga kenga ni jamane mpale kibarenga Senegali korankata na kore bego nonga go tikenda Sadio Mane novembre kasoke tsegu na to korankatenga ajogi daru jogi ndira keke ira opere ndeke fale akoyi nanti korankate bega nkabananya Qatar bawo aranta kenyana anya sababu ya adigi serigabe ya serebe ga nkawanga la batendi kudo nandga Qatar korankaten dabari ke mako fina o duana arna atora logo na sahanya bare benu ganyo kitungere lenkini kinyanda ga kunya fake o tagara no gemriduna ko taketane alla gana dunga